E whatalwhatu I tala mai Ausetalia le radio Samoa I le nei solulu. O yeisa lapta inga e ono o ina whaititia pea le tala Ausetalia malona malosi au whaawawai fo na si itia le tau o le swau I atunu I fafo. O le teminei wa pa ule na o le ono spultoru sene Amerika le tala Ausetalia e tasi a o iai ma le popole ngai ono whaawau pea ona whaititia le au whai. O whina ngalo whaadia o la toi popoto le matawina o tūranga taru tamau ainga, wa ta wai o popolenga o lo iai, ona o le whaale tonu lama le tamau ainga o saina, e ono whaititi ai fo I mare manosi o le tala Ausetalia. O Amerika le atunu o Pito City mo le mawaina I o le swau, ma o atu le tau o le paero swau e tasi o le crude oil I le iwa se fulu tala Amerika. O le rio Ahmad Alamadine, le sa sola ese ma leo leo wasidia nei ma le masina, vai mai li poti na poeina leo leo le vai sonei, ma wai lalo le lato wapa ainga. O Ahmad, e tele mata upu na sa idia I leo leo, ma tele fo na morianga. Sa feta wa ina lo na sola ese ma leo leo I le asotolu o kuso, ma ilo na fale I Queen Acre. O ana nafi sa idinga leo leo na mawailo o ia, ma vina tuai le whanama I motong fitinga o na manuanga, au tau mawhai sola ese ma leo leo. O lo moria I morianga au fia ia upenga, ma o sitasi o sui o a inga I sini ua iloa tele, I le mau bevesi e aria e mai. O le soe tūra iai le whamsinonga, ma o lo te ena le tatala I nei tua. O lo whaia nei sua ngā leo leo le maliu whafua o se tene titi, I le mai au se whalawlawe na tūra I mai se Child Care Centre I Darwin. Na wala awane ai paramedics I le nofuanga leo le Humpty Du, I le stofi le bastard wai, ma ave nai le tene titi na fia I le wharamai, I se tūlanga tinga ina, u mailo na ola I le lua aso muli muliane. O leo leo la ma le Northern Territory o lo whaia le suenga, a le whamtaranga lea sa whaalauloa I se imeli, na tui na atu I mātua o tamaiti o lo vaia ai lea no whanga, wa ta ua I le meli e lea a fia I anisi tamaiti le mata uple nei, mai leo mai loa lava le mafuanga. O wha mai senga o wha o atu I le ainga o le tene titi wha pia wo, ma o se mata upu na sau noi le sau a swimming star, Nicole Madison, e wha pia o le wha mua mua ua ave le wha mautinoa, o lo maua le awa noa ma le taimi e le ainga o le tene titi, a o wha ngā solo ai le suenga o le nei mata upu. I se taimere I mamau atu na tupu ai se whalawlawe tau ta avale le tu I mātua ni usawalese, li putia mai o se rori ma se ta avale na wheto ai, a li putia le 7 News o le te ale afore o le ono I le tau na leila tupu ai le whalawlawe I Kondarimba, to o lua tangata na tongwhitia I paramedics I le no fuanga le whalawlawe. O le isi o se adi e whasa furu tausanga, na ave natu le whanama I Lismore, ma o tarusanga ina tangata I lea wha tu, ia alo fia le vaenga na tupu ai le whalawlawe, o no suenga o lo fia whanga solo. E le oiloa le mafuanga, a wa amata o na toe tatala mga ala, anga I atu le wha tu lea e pe o na wha maunia mai, e leo leo. Ma le tala muli muli, o li patia le Sydney Morning Herald I le vai asanei se tūranga le mautu o iai, le ali taalo Samoa Kerevi mo le Wallabies, I ana tāpenanga mola na urua I tālonga le ipo le rangi, I la ua vaia na ni vaenga le tore ninga na awa iai, ala na awa lo whanga solo. Fai mai li pote le awai foi Kerevi I isi vaenga le warm-up, ala na awa o sao ni atu mo le urua I tawinga ma Georgia, I le aso sao mua mua. Fai mai le 15 minute fo I sa mawai le avanoa le au whaasaralau e tapu e ai ata o le au ma lātou tāpenanga e le I awa I fo I Kerevi. Sa iei se a whaine lona 5 taruai mai le tālonga I Dunedin ia ma Ausetalia nei lai le aso a tai au le e wha ailoa mai iei le au e wha mautino ai pe o au fia Kerevi pe le ai foi. Au tālonga ia wasauni ati iei le tele o au mo le amtaino le ipo lo langi le lakapi I le vai aso mua mua. O tala na radio Samoa mai Ausetalia I le nei fo ia salulu to e whailoi fo ia tai au I seisi whao poponga manuia tele whao mga ruenga o whenga iai malo tātou tunu.